Dang, dang, dang. Saya dapat blind box. Blind box ada blind box. Let's go. Surprise dari Nikon Malaysia. Let's go. Inilah dia mystery box dari Nikon Malaysia. Okay, kita unboxing dia. Actually saya dah buka lah. Dekat sini ada Nikon NU11 dengan Nikon Tiny 2 SS. Ini stainless steel version. Tapi yang paling penting, inilah dia Nikon dealership certificate, Equizone Trading ya. Okay, appointed as authorized dealer untuk tahun 2026. Wah, memang surprise lah. Jom kita buka dia. Berkilat dah, berkilat-kilat tuh. Equizone Trading yang penting kita adalah authorized dealer, okay? Nikon Malaysia ya, nampak? Wah, tapi kita review lampu, okay? Sama tengok ini dah. So first kita review ni ya, Nikon NU11. Nikon NU11 ni dia ada intelligent IR sensor, okay? Headband included 150 lumen saja, tapi dia ringan tau, 41 gram. Okay, so ini kotak dia, ini dalam dia. Okay, inilah barang dia. So memang nak tunjuk ini jugalah sebenarnya. Okay, untuk Nikon NU11 dia punya design macam ni, okay. So dia ni lampu on and off. Dekat sini dia punya clip, boleh jadi headband, ada clip dekat topi. Okay, kecil saja macam ni size, on. Okay, 150 lumen, dan ini low mode, lepas tu merah. Okay, IR sensor bermaksud bila you on, okay, kita on balik, tekan ini yang macam wifi punya kan, tekan IR sensor, then you just bila you tengah buat kerja, kita tangan occupied kan, kita buat macam ni. Okay. Wah, mantap. Nampak tak? Okay. Gila. Equizone Trading, okay. Woo, dari Nikon Malaysia, okay. Jom tengok Tiny 2 pula. Okay, mana sampai Tiny 2? Okay, ini ialah Tiny 2. Of course, dia memang sudah ada model baru lah. Ini saya rasa akan jadi collector's item. Nikon Tiny 2 SS. Okay, dia 500 lumen saja. Mempunyai OLED display. Okay, button dia pun semua solid aluminium. Ini stainless steel. Okay, depan dia macam ni. Memang solid lah kalau pegang. Type-C charging port. Okay, untuk ini, dia boleh maximum output kepada 500 lumen, nampak? Wow, tengok. Wayo, terang kan? Okay, kita off. Off. Dan kita pilih 1 lumen. Off dulu. On balik 1 lumen. Okay, ini ialah 15 lumen, 65 lumen, 200 lumen, 500 lumen. Okay, apa special dia ialah dia mempunyai time display. Ini ialah OLED display, okay. So kelebihan dia inilah. Of course, kalau kawan-kawan nak beli baru, kita akan recommend Tiny 3. Nanti saya letak itu gambar dekat tepi dengan model dia. Okay, ini ialah Tiny 2 SS ya. Kalau berminat, bolehlah PM kita orang. Kita adalah authorized dealer. Okay, so terima kasih Nikon Malaysia. Memang sangat berterima kasih lah. Untuk tahun ini memang surprise untuk Januari. Terima kasih. Macam mana? Ini sertifikat ada sama muka dengan saya tak? Cuba komen di bawah, okay? Bangga sekejap lah. Terima kasih ya. Terima kasih juga kawan-kawan yang support kita orang beli Nikon. Terima kasih banyak. Memang kalau tidak ada mereka, manalah ada saya kan. Okay, so thank you kepada kedua-dua pihak, kawan-kawan, customer. Yang paling penting kawan customer, kita cuba our best lah untuk buat. Okay, ada apa-apa pertanyaan, sila WhatsApp atau call kita orang, okay. Message kita orang pun boleh. Dan Nikon Malaysia memberi kita peluang untuk buat. Thank you. Okay, ciao dulu. So ingat ya, racun itu benar guys. Yeah.